Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fifth Channel Friendly here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu Season 7. Asazi ukusebenza nini siyabakhumbula. Mhlawumbe ile yanduku leya eyavela ku Season 6 iyasebenza manje because le show le Hhayi inogqobho phakathi ngiyadlala mina ningahlebi kakhulu lamakhosikazi alaphayana maseqala idrama yakhona bayakhumbuleka mabengasabonakali ku-TV so silindele ukuthi bebuye noThando Nes'thembu Season 7 because imnandi show akujwayeleki masibabuka ngapha kuma-talk shows noma phela bekhuluma izinto ezakhayo okufanele ukuthi abantu bezizwe befunde futhi kuzona kube khona abantu abakucoshayo kodwa nje uThando Nes'thembu hhayi sihleli lapha Uthando Nes'thembu ngapha kwezinye indawo siyalunguza siphume akuhlaleki Uthando Nes'thembu malibuya siyahlala ngoba idrama siyayithanda kodwa hayi ukuthi sisabaxabani njalo so kulaba bazothi hawu wakhuluma sengathi uza no Season 7 no nami nguLinda Season 7 okwamanje bengiqedela nje ama-video lawa ama-subscribers ami awabukayo because la ngibonile kule channel into abantu abayina kakhulu Uthando Nes'thembu kodwa ishow kade yaphela nami angazi ukuthi why because ngiyayikhuluma phela ezinye izinto kodwa ngeke ngithi ngiyabheka ngisho ama-comment abantu babuyela kwizinto ezindala mase ngithi shuthi-ke ngiyahleba-ke ngaleyo ndlela engihleba ngayo ngoba hhayi bo abantu ngithole behleka manje singabheki bahlekani basehleka kuma-video akuThando Nes'thembu uSeason 7 uyeza futhi kumele uze nomembeso kaMangwabe because ukaMakhumalo sesiwubonile sesifuna ukubona uMangwabe ngaphandle kwalokho ngiyabonga nganza kwethu i-support ngiyabonga uthando lweni ngiyabonga angiqedi siyaphambana ey'ntweni eziningi because sihleba ngabantu enibathandayo kodwa sonke sibazi kumabona kude. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.